Ish. Kunak gamin kabilam tilan sa dito iya. Kitam kadi. Ish. Nabas basani o. Eish. Awan ti pangisap itan. Amom garut ngapanak totodon manin ya. Ikabil ko pailang dita ingga nama ahlak agan wen. Sumungbat kamit a. Apa ai? Agap apos kapailang ba? Gaputa. Saangka pinakbigyan idirabi iti kastoy. Iyu. Agraraman kamet nga. Pakta takunak mit aya day tanga pipit mo. Ada garut ni emang ngamang substitute ya. Ai asasis kangala ka ai. Nak dukyut. Imut kamet a. Dugyot. Imut. Imut nati pipit na. Ish. Tumal na kawino. Patayabik day toy ditarupam. Hah. Walang kikilos ng masamha. Manglirip ako. Tulungan dakla ka ay. Ko, anya jay na angot. Kaslabin mo ot nga taki. Awan miti nabat dekak. Oy, halakah. Jay pantim samitima ang angut na. Wey. Saan mo nga ipatlaw ah? Ish. Please kut ay. Saan dak nga iririep? At kalma ka lang. Naktadem jay igem nangakot silyo bakat. Win ngarut ngay lakai. Kabut buting. Ish. Wey, panga asim adihan mo riripen ni bakit ko. At kalma ka lang. Kurso nada nakan samit bakit. Nakitak ti inkastana nga panang kisna kenka. Hah. Anya nga tano itit mo na lang jay kayat natapno sa anata asaksaktan. Aniati kayat mo nga sa owen? Akparip ka ahdi. Ish. Apay nga siyak nga ay. Sikan ah. Wey, sika garuti kayat na ya. Diba, inunguan da kapay. Wey. Apay inungoandak? Ada lamit in arasa asna ah. Ayah, aniyangay ti imbaga na. Nakdamak no aya nanay kabilan ti mantika. Isu nga insurok adi dajay kusina. Ada pay langmit na bati ijay nga mantika ti longganisa. Apay mit nga tati mantika. Pangusaran na ngata. Usaran na siguro dita obet mo ah. Aniyah, Ket isumit ti may sangain arasa asna. Kursunada na kano nga tiraen data obet mo lakay. yay. Itit mon latta ti kayat na lakay. Saan mo nga iim-imut tapno handa nga saksaktan. Yay.